Во, bizim подписчикlar gelip dur. Aleyküm salam, mebel. Во. Hello. Бештанлы. Здрасте. Как там? Как вы? Бармен, жив-здоров, ну? Интернет слабо ловит почему-то здесь. Нормально? Есть такое. Меня слышно? Менде де что-то слабо ловит. Что со мной сделала Ва-ва-ва. тут? Где? Чё, ne işleyen, ne ezik? Отсюда нейdi? Aleyküm salam, Rüstem. Все, bekar mı? Сейчас, 5 минут. Минуточку, сейчас. А, вот. Салам алейкум. Filtremi taptım da. Ова. Sen kaçan sonki gezek ne sike dedi. O ne mi demek, çempiyon? Tak, yaxşını kaçan çağır yaz. Yaxşını bilmedim. Yaxşını bir çağırmasak. Zero, предупреждение veren, bana giden o yağlı sözleri yazsın. Tak, Neziye bir zatları oldu. Tak, dəli çağıryan mı diye. Nesip olsa Türkmenistan'a gelsin hani. Можно, да? Tabii ki, tabii ki. Sen de çok bol çeken o поход, Nazik. Mıhmaçlığa gelsen yani, diye общий zayıfız. Nurcan, salam aleykum. Что-то дом, yang sen, Nazik. Все, Nazik gitti походу. Алейкум салам, Venture. Hazır verecek. Так. Men normal görünüyor mu? Donanok mu? Tak, Şatlı Koreyev, Garaşay, Bratok. Biz hazır offline alacak olacağız. Nazik gelmez mi ki? Gelen mi? Gelsene. Ya offline. Uçuyor mu? Al onu. Oo, uçur onu. Al onu. Fika. Al onu. Otur. Нормально? Алло. Şunu. Çok güzel. Всем привет. Oo. Блин, стикером скачай, да? Bir şey desem o sticker adamı tanımayasın. Adam öyle mi nefret lan nefret sana? Hayır, yok собачка yok ka? Yok, собачка yok. Мне раз говорят, едем с Питера. Söyle bu onu. Çok piyade. Sana diyor. Sana diyor, men подписчик'im değil mi? Во, sen geldin сразу gül ver başladı Seret. Sana götür. Сейчас дырым, азгенем тапа, 1 минут. Шарик, спасибо, да. Салам, спасибо. O. Ne zaman aytıp duramayız işte. Bunlar что-то... Ova, yaşlar, zatlar, etiket yok. Yaşlar, durma, tapyana. Буквально bizler комментарий kokuyuz. Чуть подальше ставь телефон. Hazır. Минуточку, сейчас. Все, теперь. Sen de mi efekt? А вот теперь надо. İmde normal. Rock your body. Benim taganat diye. Şarifiye ne mi uğradı Seret? А вот папам 4 tane çağız var, сводные. Только я не знаю, кто они, может быть. Yani kardeşlerim mi? Братья сводные. Карандаш болacak вариант. Nereye girelim ama? Salam. Вот так. Ну, почти. Ой, Шариф, я макаю, ну вроде спасибо. Только не мне же. Şarif beğensin. Bizi Edi çağırsana. Bizi Edi. Tabi beli dizede çağırsana. O zadı mı? Ого. Aydın düşünüm. Я тоже это заметила. Я на съемках у него же одна клип снималась. Sen havarın var mı bu еще? Записывается? Вот, Бля. эффект.
Все. Şarif. Like. Batır. Bilmeydi. Planşet al. Planşet al. Ha, sen Rock your body, rock your body. Biz- Come on. Eke üke. Kim yazıp da alışan? Ne mi gibi yazıp dur? Yüzür yazan. Eray alın deyip yazan. Eke üke bize. Estağfurullah. Kıra sana salam diyor oturan. Aleyküm selam. Şöyle sen güçünü tapmasan koymayacak ya. Vallahi ne şu gerek bana. İkinci adımı koyulan akşı. Gayra dedin şuna Ne şu efekt tap veren. Я знаю. surat aldın. Nazar, Ahmet Nazar'ya zaten teklif zaman так. Спинку пусть на ту сторону сделай. Спинку. Bu taraf şurada. O Ay, şey bize Rişat. razı öyle diyorlar. Aa, efekt Ne? давай. Merhaba, О, привет, я merhaba. его знаю. Salam nazik diye. Hello. Hem sen tanı. Edit, ой, парахат. Beni hiç kim tanımaz. Edit için çimo özünü olmayan bloggerin adını aydayım da. Ha, любой bir kimi xalamayan bolsan şonun adını tut diye. Blogerlarda. Да, топ bir xalamayan blogera. Turkmenistan mı? O. Не было такого, наверное. Yok mu? Birisin adı. Aynen. Aytmayan mı? Yok, aytmayın. Geçtirip koyma gepleşik aytıp geçti. Hava. Ben aytmadım, ben ona da ağzına aldım. Çıksamam sen yani para diye. Ma gelen yok seret sen de dur. Не, ничего себе красиво, мне вот. А страшно, потому что это... Yat природа красиво. Понятно. Espitr gelen yok mu gepleşiyor. En tek teklifi görmedik Nurcan. Parahat diye, ayt diye, bir zat ayt diye parahat. Айтат я парахат. Это эдитор же есть. Парахатчан. Мага да эдит эдит. Kim bari? Çimo bir. Şeyli gülse gelen gülüm. Geliyor muyum? Gülsem. Ne mi geliyor? Düşünmedim. Aa. Kim bu diye? Men bet belli. Nezir. YouTube'da gepleşim var. Men trader. Bizim приkolları zayıf alıp durulur. Народа giren. Like parahat. Krasavçık. Ne mi? Sen kim beni yerden? Eşref salam aleyküm. Sen kim beni yerden? O salam diye ne o? Yo, okey, ben sizden sorattım. Sen kim beni yerden? Biz gepleşip gidelim prima efirde. No, вообще aydatır. Sen de özünü gepleşip açsana YouTube'da. Yok, benim için. Etmemişim yok. Ondan da şarkılar Sen var. mıhmaç alemde onu sor he. Sen kim yerden? Şunun arkasında. Parahat, bir zatlar от всего сердца. Подарок от всего сердца тебе отправил. Спасибо. Hoppa, fan-klub, parahat, like. No name, men bir tane. Men iki sanın olayım. İyi yayınlar diye. Sağ ol Eşref. Eşref'e girdiğim çölde. Eşref'e. Öyle. Tanısam Eşref'e. Eşref etmek men zaten bildim parakata. Hoppa, Fiduk Van Love geldi. Fiduk Van Love gelip seni soratan. Zaten sadece oldu ya şu an. Спасибо. Like. Fiduk. Нихуя не поняла. Şoptum getirsen emişti de söyleme. Матрица это. Az banazın yesin. Tabii Şarife yenem spasiba etmem. Like. O Fiduk'a sen girsen sırası yürekler gelip başladı. Mene. Rock your body. Come on, come on. Так, screenshot giren. Screenshot salam aleyküm. Ben 3 tane şey bir zaten bir minut. Minutочку сейчас. Screenshot edecek. Parahatına dayanırsa. Aa. Ama sen tanış bakalım. Allah. Hemen tanışıyor. Tanış. 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 Neyse tanımaya. Öyle bir Parahat oynan. yok. Okuma koyan o bu. Karakan filtre aktarım. Hazır собачка. Sabaşkan tatlayan çağır. Böyle. Bara hem üstünde var ne sizde yok. Trendy новый. Boş versene. Всё, да, Şansam normal ne? Да, да. Evet. Всё. Все, все делаем, o kadar filtreden çıkmıyor.
Fiduga arasında spasiba de. Спасибо, Федук. Вот, вдруг мен білем, мен Şu Fiduk haydi işte açsana. Fiduk one love. Федук one love. O О. en знаменитый не мать бер. Хайсайдым. Здесь так красиво. Розовый, о. Я не перестаю дышать. Вот это алым болды, все, вообще. Ну, шунан алсам болды. Это мне комфортно было. Filtre qaramanga da oturur. Мен болды, сейчас там было на асты. Ну, шу. Бозып отарды. Ну, шу. Хәзер Без помады, без ничего, зат var mı? Вот это. Федук one love. Все. Oldu mu? Şu açık yetem. Yetti. Все, без комментариев. Ну, кәзір қалып. Я дурин de şunda okey gidelim. Дәлі білен әхіл арам бек белli. Sakın. Govoy. En yakın dostusu men. Hoppa taza birisi geldi. Selim diye. Ayda spasiba ayda. Спасибо. Yo. Поцелуй iyi ver. Özünüzü ver, может size verendir. Sana iyi ver ya. Nereden bilemiz? A vdруг? Glitter Dolls. Ana! Adı çıktı. Balda açık ede otursana küçük yere. 2 saatte oturuyoruz. Şu an için bari öyle vaktiniz. 2 saat oturmadı biz herhalde. Ve oturuyoruz. Так, Glitter Doll. Nereden search vermeli? Разрешать это там. İnternetten istiyoruz sizin. Dog. Nereden çıkıyor ama? Я на конфликт. Başka filtre aydan. Фидо спасибо. Фидук, спасибо. Радуга. И Веротран. Вот видите, он кому отправляет. Radika sana iyi ver. Радуга это флаг. Fiduk Geyz. Фидук olan. Фидук. Ve kime uğrayan şu an hem yazı koyar. Aydaşın uğratyan gerek. Asadağa geldi. Selam aleyküm Oğlan ben Asadağa. bırak diye. Видите? Флаг. Doğumu yağdılar Asadağa. Asadağa görsün. Sağ ol. Gülü verir. Может size yaratır. Sana iyi verir. Nereden bilemiz? Akşam girdi Asadağa. Sizin Uğradan прямой akşam. эфирiniz. Benim Sizin girdi. прямой эфирiniz. Может Спасибо. Вот это. Так в итоге. В итоге это, я считаю, Элен Рум var ya. Elen bro. Ага. Leyli mi de? Ляля. Leyli. Aha. Она бірінші, топ-1 deyip bilecekler. Очень потому что у нас много красивых А он девушек, блогер ма? успешных. Я просто Гейзман. Она и блогер, она ведет у нее есть свой бренд одежды хотя бы. И плюс красивая, умная. Это редко такое сочетание. Başka kim? Birinci karşı Leyli şu an. Aa. Son 22 saniye. И много там. Красивых, да. Мен бахар где-то сам танышма. Она не особо блогер, но этот алтын какой не редкий. У нее своя квартира, она сама накопила. В Китае так много денег, товаров привозит. У нее свой магазин. И плюс очень красивая, успешная. И Китай около тоже дипломом за 2 эльта. Aleyküm salam. İsa Hanım. İşan было. Я очень многим девушкам сейчас такие красивые, так смотрю, вообще. Серьезно, красивый деп билем. О, да. И не смотрите, Я то, что я ничего не фильтр использую. Дело не в красоте, дело в общем в уме, в этом всем. На зеркале я смотрю, я от себя отойти не могу. Вот так я смотрю, вот, например, айнама передо, я отходить не могу. Просто камера почему-то уродски передает это все. Başaranam, да? Başaranam. Может, зеркало лучше показывать? Вот, зеркало, да, может лучше показывать, но почему-то телефон, видите, возьми совет племя как Fito, спасибо. Спасибо, Федук. Ты моя коротка. Ben. Ne bileyim. Bir Диктофон nerede eşitlersen çıksın? Диктофон, нормально. Но мен өзімнің гурлай зады видеода сөйледіп білем. Так, okuyanken yazanları de screenshot deyip gepleşik başladık. Men Meredov YouTube kanalda görüp baka bereydi. Reklama gitti Yok, sonra. görüyorum online. Bir kez yapıyorum. Ve görkez bol media böyle. Spasibo. Şu an çözmeli. Çözer misin? Zoom'da açmalı. Yazım değil. İkinci telefon gerek. Ben o zayıf koydum. Bunu sen okumalı. Fiduk молодец. Джентльмен екен.
Tort. Selam aleyküm. Так, дзетne yok, yine de geçirmedik. Ne желаниesi var olsa geçir biliyorsun. Так, batıl geçiren dedi. Hoppa. Yüreğini getirdi bir buçuk kadar. Öğrettin. Aşkın içi gitti. Gözüme güzel girdi. Так, Ramo. Selam aleyküm. Teklif ettik. Fikirlenip yor. Kim? Safranıma. Namaz kılıp etsem, Aa. etmesem buradan. Yok ve bade. Так, son trendli teze sorulardan nem vardı? Trendel soralım, ama mı? O. Az bir çatısınız belki. Yazık. Sen, Yazık кстати, koyması işte на будущее. O işte zaten var. О, yine var. Если что. Yazık koy. VM, Nereden yok, я VLM. Алейкум салам. Короче, у меня новая концепция, тәзе концепция, прямой эфирлары mehman bilen alıp barmak. Yani o her kim öz oyunun dəldəni bir studiyada görüşüp şu yolu alıp barmak. Gelecekte nesip olsa bira mehman dəldəni bir 3-4 saniye köpürüşüp karşı gidiveririz. Paka başlandı, şu yolu başladık. Sayık dəldi nerede? Amerika'da. Abdayı bilen. Abdayı paka bilmedim. Ona teklif etmedik. Son vaxt Abdayım yok. Nereye gitti Abdayı? Çıkarlamış o da zaten. Abdayı dinleyin mi? De? İngilizce daydım kaysa. Alo yaşım. Sağ ol Belem. Rahmet. Sen yanınca gelmeden Ozal zat dedin. Ne dedim? Oğlanlar ilgilenen dedin çöte. Birisi gönlüne değdi de. Alo. Birisi de hemisi. Hemisi gönlüne değdi. Ова. Ne mi değil? Yok hemisi koyun. Они разочарованы. Erkeklerden. Почему? Топ bir хасиеты, Которые они не который, вижу. да, который тебя вот, разочаровал, подвинул на разочарование. Первые Молодец. эти от семьи даже началось, то что не работает, не зарабатывает. Альфонс. Mujiki mi? Да. Mujiki aranızda işlep bilen var mı? Нет, сейчас дайте. İşleyen, iyi işlep bilen ve işlemeye hövesi olan olanlar var mı? Давайте мне Плюсик мужиков не oynakan. будем искать. Yok, просто indi sen aydan da hemmesi değil. Нет, Çatta не вот хемия, misal için şu an большинство görecek. из них. Большинство. Как зачем делать? Мы же так не делаем. Ədə ver, öz kelimdeki kanal nimşetsin edir. Benim pulum kendiye, öğreneli kız diye. Ey, Veba. Вторая верность. Нихуя нету такого. Söyle. Простите. Не более, İkinci предупреждение, yani üçüncü предупреждение de bana gidesin. Хай. Не более, как это будет? Когда Веба сəni вежливо задачали Адекватно. роскошной жизни. Нет, не роскошной. Ne açarsın da Veba? Роскошной жизнью долы адамдар предлагают. Yok, Долы, я сказала. Да. Адам, роскошной жизнью могут предложить очень много людей. Ага. Просто есть моральные принципы. Либо они женаты, либо они слишком... Ne böyle? Özüne Sağdın Саудын değerli. Ну, они, типа, меня метод этен, типа, неадекватные отношения потом, зависимость от полета. Много таких методов. Tak, Feduk senin soruya neçinci yıl sen? İkinci. Feduk senin neçinci yıl? Benim 01 diye. 2001 mi? O normal. Feduk işleye göre pulu bağır padarka uğradıya sana. А, На этой козырной очень Yok, вообще в целом aydıqman da. Не, характер устал. Üçüncü xəsiyyət qaysı dedik? Верность есть, отмаха. O, А на самом, если мужественности нету. aleyküm Вот. salam Rısan. Алейкум салам. Этот, может, sözünü sakламıyorlar, Eden за слова не отвечает, что-то обещал, ответственности нету, вот. Sen aydın sözünde duruyor musun? Ава, я постараюсь. Если мен сөзімді дұрып білмей возьмете, мен сөз бермеймін деп айтқан. Senin türlü
Так, шатлык. Güzel. Толстой. Of, güzel zatta. Opa, Seyidov sana zatta uğrattı. Ruslan'a uğrattı. O, diskoteka. Yeka. Selin, men hali yeke gezek öğrenmedim dedi. Men de olan tapma için edemem. Öğüt var. Öğü var, bazarda soğan satıyor diye. Değil mi? İyi Olay. А, ой, не ладно, пока меня. Ağladı oturuyordu. Aleyküm salam. Ali. Bura işlemeye birinci zat için. Bu zatta içmek yemek için. А мен size şunun için işlep verdim. Gül verdiler, yürek Yeter verdiler. yok. А что он знакомый? Что это? Не знаю, не помню. Не знаю, не помню. Я. Алейкум салам, Берки. Так, ВЛМ Сория. Что нужно сделать, чтобы завоевать твое сердце, Диля? Я не знаю. Либо ёкает, Какие? либо не ёкает. Какие поступки, вот как раз таки, что йог тебе назад берет? Если Что тебе? парень так же, как я, начал с нуля, и если он умнее меня, ой боже, 1 когда мужчина умнее, очень сильно умный, когда он непонятные какие-то слова говорит, это как мне нравится, много чего знает, много чего знает, где я в школе была отличницей, и то есть я могу с ним поспорить вот это, про, значит, географию, биологию. Подруга Ангельда Гульбабаева. Селям алейкум. Жив-здоров. Я не вижу. Сам, короче, профессор Гедель. Профессор, да. Старичок такой, очки, Не. да, лекция, да. Универ. Один раз был лекция такой случай, то, что я У перешла. меня какая-то один раз такой Нет, парень. нет. Я перешла в новую школу, потом там на президентском парте, наверное, Аттестат, и круглый Это ничего не меняет. Стараюсь ВЛМ, что-то никогда не. Саурусом. Ай, теперь. Угу, айдай. Потом президент партии Доброва Матильда. И он такой чмошный вид сзади. И потом, но еще он характер противный у него, никто с ним не дружит. Но он отвечает на все вопросы, и он такие непонятные слова говорит, он что-то говорит. И он очень много знает, потому что я тоже знаю, он тоже знает. И мы спорили часто, и он мне очень сильно нравился. Что, президентский портал такой Да. пронал, да? Да. Да, как наши программы. Я такой очень гелемов. Gıyzım yok diyeni, значит, ова diyeni мужики. А ОВД что означает? Ова diyeni, значит, сама пока не понимает, что хочет. Да. А йог это, как это выразиться? Йог. Yok diyeni zatıyor. Йог это Lибо kızları ise düşünmeye, lибо ova. Что за вы зависали düşünmeye Дима? Baş, biraz ben. Çık var, uspokойся, такой. Nerede bu filtre ayırmalım? Söylemek bolan akşam tek bana gideniz. No problem, no problem. Selam aleyküm, Miss Ara. Все, rugatsa etti gitti. Bolana o yalazat. Biraz hazır Google'da dursun. Elin yanlışlıkla düşünsün gele. Okey, nem tezlikle var. Şondan bir güllenlene. Trendовый, чё? Они меня сюда выгнали. Чё oldu mu? Да. Давай söyleme только. Оф, я не знаю, мне сложно, я стараюсь, но это так сложно. Давай söyleme otur. Nem tezlikle oldu. Последний вот что, где прищепнется, nem bitkedi. Короче, у меня же был план поехать в Китай. Ова, nem çünkü bilmedim. Gitmedim. Короче, gitmedin? gitmedim, да. Потом... Bir sana sonra Haydi. şu vakti yeğenin var mı? Ай, чё, я про личное не хочу говорить. Okey, devam et kan, nime bol dedim. Потом, третьего girdim. И я смотрю, Xitayda okuva verecek 5 yılımı, günümü 6 saatimi işe versem, has onlu, более перспективный. Нету. Более перспективнее. İşte очень прибыли много, очень хорошо. Üstünde tursam, нормально, заработок. Gözüm, göğü,
Giden de öyle canlı. Hayır şeyde pafta öyle hepsini sana gelişti dedi. Ha, bizim rыбак like sana. Like. Рыбак mı oldu? Adı rыбакин. Так, adı ne deyip soruyor değilsin de. Yerinin adı mı? Yabışsın adı mı? Evet. Aydan o. Zaten men az aldap sorabilecek Telegram kanalı sonra ayıp geçeyim. Tak, sen gaynenene hizmet edebilecek mi diye. He. В открыто öyle. Yok. Ну, конечно, ketdi bir kez может gaynelerinki barib ketganmi? Xizmat eden bo'lam, meni нет. Tипа hizmet etmeye. Gerek mi sizlere? Men shunaqa uborish bo'lishi? etgan, nahar o'shirgan, xizmat etgan del. Meni uyga uborishga chaqirgan, naharnoma aytib ketgan, либо на доставку. Yok, agarda если девушку любят за то, что она вкусно готовит, если ее взяли в дом, если она убирается, если акылlı bo'ladi, это значит, ее не любят. Че? Это означает, любит то, что она хорошая, но не я сам. У меня, я же сказала, у меня сейчас прям сильная обида на мужчин, очень сильная. Сначала что-то происходит, у меня вот это вот стоит. Я ему сказала, может, пока не надо, пока я успокоюсь, я ему сказала, может, перенесем. Короче, Selim'e şu yalgız gerekmiş. Hizmet etmeyen. Nahar pişirmeyen, boşta çağıran. Короче, был такой случай, то, что одна девушка очень красивая, она очень вкусно готовит. Нахар пişirme кулинария қатынады, торт пişirme кондитерская қатынады, өзім я очень много знаю, там дипломный, затлый, басимяда. Ее взяли в жены из-за того, что она вот такая идеальная, хорошая. Но муж гуляет до сих пор, изменяет. Она дома сидит, ждет его, все такое. Erkek ikilik etse normal mi? Нет, ни в коем случае. Başla bilmeyen. Нет. Eğer hem mizadı bu prem Есть стиль я ondan это. 10, no tam Никогда. yılda bir gezek Никогда. Никак. sen Никак деньги не имеют значения. Главное, в первую очередь, любовь стоит, потом уже остальное может быть. А измена это означает, что любви нет. gayet dobra oylanıp görsün, olmasa Gül Babay'la gidecek diye. Gidiversin. Aynen. Кашка, будьте счастливы, подальше от меня. Я такая, что-то говорю, потом она действительно, я не материлась там или нет, что-то материлась, нет. Tak, yani pul tapanda sen özün tapyan, doğru. Не, özüm tapyan, пусть будет мужчина, который скажет мне, может мне позволить не работать, это не твое дело. В жизни такого мужчины не было, хотя даже отец, брат, никто мне не говорил, типа, не работай, это не женское. Никогда такого не было, поэтому пришлось работать. Özüne Gül Babay'la görüyen mi dedi? Sizler biraz imsin Kemal tapasanızlar. работаем, что еще очень годно dedi zaten. Kemal Kim gören yok mu? Ne? Özüne şundan has odan şiddet eden mi ya biraz? Каждый человек по-своему красив. Я это заметила. Özlem в основном без макияжа все люди красивые. Она очень красивая тоже, я ее знаю, я и с ней виделись. Но каждый человек по-особенному красив. Есть девушка, которая без макияжа, и такая просто смотришь на них. То есть даже есть нос большой, все равно вот какая-то красота бывает. Даже если на козыл нарвали, все равно какая-то красота есть у каждого человека по-собственному. Tak, Miss Türkmenistan kimin dedi ya? Elem Rum ekan. Элен Рум не только она одна. Bu birinchi onu aytding ya. Ну, келями, геленlerden hazır вот вспомнить не могу. Есть Айнуля тоже, хотя и внешне сказать имели, вот стандарт красоты у нее даже если не стандартный болса там, она тоже очень много сама добилась, салон за одной залочкой. Еще вот Double Mood тоже, они красивые, стройные, прям стандартная красота гиря, и плюсом у них очень много магазин, студия, все такое, они тоже много делали. Это ne deb deyishdi o zatları? Miss Türkmenistan'ın. Я же говорю, мисс Вселенная, да, Воланда, они не только на красоту смотрят, они смотрят на ум, на развитие, на успех, сколько они добились, чего занимаются, что делают. Что я, да? Да. Я могу дать заявку только
на месте Туркменистана, ибо потому что я тоже и пианистка, и скрипачка, у меня тоже много достоинств, и в спорте, и на китайский я знаю, и у меня и в салоне очень хорошо все было, и магазин у меня был, и трейдингом занимаюсь, и благотворительностью. Fido numarini erkekçe uğraşacak eğer zat etsen. Şu yerde bir lezzat var. Cel var. Şu celi de bitlamalı. Ne çevirden beri dur. Rakya bari, kama, şunu Görse basar. Selamun aleyküm. Rakya bari, come on. Rakya bari, но не сейчас, потом. И сейчас можем тогда в прямом эфире тоже снимать это. Айгул Казан. Aleyküm salam. Görse basar. Didarıç. Kızılgül Babayeva'dan odan göreyim. И она красивая. Kızılgül Babayeva mı? Да, она красивая, только мен özüm oğludan görüp, или onu özümden pes görüp, у Pavlov'dan меня girdi. такого нет. Кто? Mila giren. Я ее не знаю. Tanımıyor musun? Tanımıyor musun? Salam Aytkay, спасибо. Салам, спасибо. Hello. Adam alacak mı diye. Ruslan. Нереально, мама. Tak, pek oynama ama. Не, меня там нет. Ha Ruslan. Aleyküm salam. Atacana. Bebitov. Мен этим бибит var. Ruslan. Tak, efirde ağam oturasım geliye azrak işlem vardı. Ya mesela de işlemim basıyor batok. İşte ne olur. Yanında kadnem diye nazik. Govoy atacana Уваска. Tapardyok dedi oynayız dedi. Блять. Gel Ruslan. Ova. Ruslan efir alalı. Дети у родителей учатся больше всего, какими не быть. Стараюсь ошибки маме, наверное, не делать. Danish planların ne mi? Sen Kitay'a gidip bilmeden Короче, bir zatlar edemem. Ben kazancım kovuyu. Ne şınar kazanyamayım? Ладно. Давайте я начну выебываться. Давай. Короче, я же выкладываю свои прибыли. Не ты? Сторис, да? Да, сторис вот так. Так, бәрді открытая сделка $293 минус $1,5 bilenim. Дневной $2,300 плюс. Gününe mi? Gününe $2,000 kazanıyorum. 70% от прибыли. $1,000, $400. Типа 20% bir sal böyle комиссия. Мен өз қасамды торговать edemem. Я про компании работаю. Они мне дали $200,000 на управление. $200,000 раз, $200,000 раз, еще иксаном 50 000 и персаном 50 Salam aleykum Murat. Aleyküm salam. Salam. Ты докушай. Yok, Ruslan'mış. Ruslan'ın skoda. İşte oyun. И дальше bize dolan. Опять чек. Allah. Все. Bas Ruslancan. Bize baka gepeşerdi. Şiriden. Oy. Ben Tokabiçi adamlarım gelince karışmalılar da. 5 mil bara ne? Ne oldu durup bana az netçe önlemel canlı yayın ama açam yapma. Ben etmen işte bir adamın canlı yanında. Tövbe estağfurullah. Biz индустриальной endüstriyesi da. Nazik Taganova bu izliyor. Дайте мне маячки. Biraz kapatıyor. Hem adam alem dedi. Yok zatlar alyas. Kim как его nem diye şimdi? Donat mı bu mu? Я не знаю. Короче, donat kim okla soşolar alyas. O kanal gülüş böyle. Реал оценил твой смех. Спасибо. Я не сделал видео. Спасибо. Так, получается, senin bunda gününe $2,000 kazanyan bolsun. Yaklaşıkta bu oldan sonra onları kim düzədə özünüzlər düzəsizlərmi ya prost kəllə gəldi aydasılam. Şu vaxt moment mi? Ya yine görüşün ya olur şu yolda oturup gülleşersin. Импровизация. Ya önündə yazasılamış onu.
Ya şu vaxt moment kəllə gəldi aydaslan. Bir saniye sonra yazalım. Sen kim, nerede? Sen. Boldum şu sonra onu alıp çıxaslan polnu. Tamam. Olalı. Böyle kene. İzmir'de gepeşemem. Rakio bari. Lütfen yüreğini yarıpsın gibi. Tak, kimin kazandın dedin. Allah. İnteresli temadan bilmiyor. Devam. Ay ne çıkasın? Так, может быть. Бургун минус, бургун плюс 2000. 10% keperçen 20. 20 ama 80%. Yani misal için средний diyelim. Вот за Сейчас скажут, Geçen типа, ay üçün. ой, Кыздар, все приходят, кто-то говорит 6 тысяч, кто-то говорит 16 тысяч. 16 тысяч. Такой. Третьего нет. Ну, есть что есть, то есть. kız var şey aldı. Да. Hem pul kazanıp bilen kız var. Так в итоге иначе кazandım. Нету такой Ну, окей, конкретики. примерно. Давай, самый Давайте минимум сами и самый считать. плюс. Минимум $400 в день diyelim. Максимум $3000 в день algorithм. И yöne $1000 minus'a giden günlerim var. Mujga inanıyorsunuz mu? Заходите на мой канал. Yaxşı Murad filan nəmə çəkdi. Çok güzel. Örneğin. Okey, o yağlı summalar ne şey değil. Ecem daha aileyen öyle remont edecek olsun, kvartir alacak olsun, özümü soğuyan avaza var kayıttım. Поэтому Полно, да? öyle больше воля, поэтому квартиру özüm снимаю, поэтому на хале не готовлю, только на доставку работаю. Кушаю. Трейдинг öğretiyen mi? Трейдинг öğretemem. Просто я работаю в проб-компании, где они сами сигналы дают. Я могу просто вас направить к этому. Öğrenecek değilseniz öğreten adamlara olarak направить это влияние. Son prosentimiz ne oluyor? Kime? 80% от прибыли. Onlar alkalem diye sana belirlem. 80% menki, 20% olan kız. $1000 сделка yapsam $800 menki. Çıkarmam kıyımda Binance şöyle markadan çıkarım. O yüzden hazır olur tezirde töleyle %2. Tezirim hazır yetkili olan için olur sana her bir $100'ın üstüne 40 manat yeni verir. Полный обналичка я бәрді валючку жатады. Сонда 40 her $100'ма олар, например, Binance'da $1000 otursam, $1000 eline bir, $400 üstüne bir verelim. А вы что думаете, у меня самооценка из-за внешности? Türkmençiler öyle ne diye. Давай, брат. Ne düşündün? Oo, молодец, стример ekenem. Taktişin unuttu. Tak, indi. Nerede çıkmalı? Rock your body, come on. Давай, брат, sadece o. Şu an için ben Китая отменила, хотя я 8 лет мечтала насчет Китая. Я смотрю, здесь перспектив много в этой программе. Şundan işte bakıyorum. Еще ben hazır bu zaten içinde kampanyanın içinde 5K ürün aldım. 50K, 100K bolanında Kanada geçip bilen рабочий виза bilen. Кстати, вот Türkmenistan'da hazır mining zatları legalizovat ediyorlar. Sana şu plus getireyim. Мне плюс от того, что люди перестают бояться этого. Люди думают, что ой, будь осторожна, или это же что-то такое. Нет. От этого мне плюс, потому что я не майнингом занимаюсь и не криптовалютой. Мы в Форексе, это валюта. Криптовалютадан var bu zaten birjanın içinde просто spread большой geliyorum da minus $400, $300 minustan başlayan пока minusum yaptım zaten diyence. Forex'te комиссионные az. $30 maksimum. Özlem 90% сделка в XAUS'de zoltanın kursunda. Ben de kaşılyok yok. Kışlık sakın ne diyeyim? Kripto kaşılyok. Biraz mı kripto? Извиняюсь. Şu an kripto karşılıyor mu? Az gör güzel. Hazır. Действительно, мужики-селярин yıllık kazan oturan aylıklarınızı Ben недавно родителям денег отправила, пока... bu обычный салафановый pakete götürüyor. Так, 100, 200, 300, 450,
No, bir de yani 50 var. Kaçıp 500 var iken 200'ün şu birine karşı verdim. 200'den beriptir. Bak 700 var iken. Oncan köpemiz iken. Это Sen просто, gününe 2000 kazanıp это просто elimdekiler. önünde ne şey var? Aysa bilmiyorum. Yalan aksaltın. Şey. Kripto kошелек. Сейчас. И пока криптокошелек dediler, zaten My Daily Choice'da var. Nerede? Mesela önündeki ne ait? Önünde наличка. Öyle, нет, öyle денег не Yok mu? накопилось. Сейф hesabın yok mu? Сейф зат yok. Не накопилось там. Сейчас bir minut denesi gireyim. Günde neçə saat işləsən? Günde 4 часа работать. 4 часа. Да, сделка прошла 4 saat. Güzel blogger çok koy oldu. Yani Я про 300 000 просмотров, блин, так, что так жарко здесь? 100 000 просмотров, $6, $10, $15 максимум верно. Я столько старалась над этим, оно вообще не заслуженно. Не знаю, я это вообще не оправдываю. online azaldı da. Ne mi dedim? Çok жестко то там. Ben göremiyorum da şu an. Да? Normal görkezmesem mes çıkardı tok. Verdi $198.386 var. 198.000. $396 var. На управление, которое мне дали. Здесь сами сигналы дают и сами тебе деньги дают на управление. Реклама gitti. Ya ben zaten demem ki. Neyse rezon taş oldu. Ana işte başlamış mı? Efir. O yan doğru. Kayıt 4 milyon düştünüz bize. 4 saat Niye kız bu boğanı oldu? için işte. Сделка. Хватит зад etmek. Ne mi böyle? Kız de доминировать edip оскорблять нас. Kim оскорбляет? Он говорит, kız boğan 4 saat işi, а так oğlan olsa 2 saat işe bulardı. Да, ее феминист эмес, ну просто у всех равные права есть. Tenis istemez misin? He? İşte Neyse, bir minut. Benim yeteneğim... Aleyküm selam Maksat. Так, дом oturan da походу эфир. Kaydı misin? Bakın. Так, давайте biriniz мен тоже с кем-нибудь батл. Misal için kimle? Короче, я недавно заскринила, о чем я. Kimle var iken battle için? А, вот. Мне за 2 месяца оттуда заплатили $3300. Мало. И Так, şöyle önümde давай online'dan birisini Вообще alalım. так мало людей. Dom ya походу, şunun için çıkıda oturulur güzel. Так, efire kimi alalım? Mən sənə pul versəm sən işlədə bilirsən? Нет, зачем мне люди? Adam yapılır. Onu ededir ona adamlar var. Var bir yerde, o var. Ben onları boyuna, ili tutmalarını boyuna. Nə üçün? Zачем мне? Sen kelem bir oturam hemen $200.000 şöyle kelem düvenim Mən yapmam. özümə $200.000 az deyib gedirsən. Нет. Ben verdim 80% налогом прибыли. Так, nereden tapmalı onları? Efire çağıracağım. Так, şu kızlara prikol tutar mısın? Yerdən vurmaydı sən kripto kошелек. Binance. Binance. Nerede kошелек vurmaydı sən Binance'dan. Kanka Mastercard'dan. Ha, verdi adamlar var. Adamlar onlara kripto кошелек переводишь, они тебе $100 дают. Я же говорю, еще тем более тезер мало. $400 кырпайда берген. Здрасте. $1000 тезер ötüresen $400. Твоя подруга? Yok. $1000 verirler. Значит, моя. Sniper verirler. Selam aleyküm diye otururdu. Tabii birisi geldi. Selam aleyküm. Kardeş. Aleykümselam. Bu Türkmenistanlı demez mi sen program apparatına gidemez mi?
Türkmen misin? Allah şaşır. Baba Türkmen mi? Ne? Sen Nireli falan filan da gap idran bekemez misin? Mesken aman geldi iftidi. Allah şaşır. Bu arada sen tepki Neden eder. işe yoksun? Yani. Bu soru vermeye başladı gelir gelmez. Çarşovski'ni öldürdün benim dostumu soru verip sen bana öttün indi. Rıkan uruşmakanı nimşe yapsan kuhyada? Kukuneda oturup bak. Oturupsan nime içiyorsun? Lan çay tutma. Çöğe nereden sen? Ben Çarşov'dan. Fikirlerini o ettin. Çarşov'un kalkosun lan. Aleyküm salam, daş oğuza. Dost sen 5. gün aç oturan olsan Mesela indi promotion. görüp zaten tanap başlıydı yani. İndi dağlı görünüp başladın utasanan kazanasanan. Ай, большое спасибо. Спасибо, Руслан. А может, size yarattıran da неужели? Sen oturan vaxtı bana deyirsə, bir zaten uğradadın. Allah. Sen У каждого вкус разный. dişikdə Oha. poyuz kapanıyor. Ага. Sen orta arasında poyuzun geçikdə. Таком тупо отношение до братушку. Эспита, апты. Ceyran, спасибо. Ceyran, спасибо. Aşkım yama. Normal. За... Dom yeri yazdı, normal olmalı. Сегодня вроде не суббота, нет, что мне? Не знаю, понедельник мне. Вторник. А уже вторник, значит. Ничего себе. Ну ничего страшного. Тяу. Так, что Ceyran, yani primo efir alsa böyle. Ceyran gel mi primo efire? Тяу. Yakın. Видишь, что? Мне у меня да юмор-то. Sen ne yapıyorsun? Ben de. Oba da nasıl? Нет. Kalkos çemez misin? Нет, я в городе родилась, у меня папа в Джамбаске. Malımın adı Ayt diye. Yadımda değil, 26'da yadımda yok. Bir yıl okudum ben, 9. klas Şöğütay'da okudum. Son qayıtdım. Babaya ona haber var mı diye. Var mı haber? Can etken? Ha, men uyumadan o'sha vaqtim shu Ukraina shu bilan. Babaya var mı? Ava. Çarşıdan mı? Нет, Дашустайш. Aytdami Dashustan deb. Ondan hem için öğrendim ya berdi mi? Berdi, asıl için Ukraina o'shimdir. Qaraba bibide, elbet güldüren yaptık. Edildi, teklif edildi yani fakat gepleşip gelen o. Kimi? Tezvize. Kız bir babayla gepleşip gelen. Ona da teklifi uğradık. Cevap geçsin nasip olsun. Da Cesur Razimov dedi. O kimdi? Tanıyım mı Cesur Razimov? Cesur aka. Şamışa. Yo'q. Bu adres sonra Paxod Mıxmançalar barca koyulan 6. mikroyonun neresinde değil. Nem beri. Bermedim yo'q mu? Sonra yani muhzat yok. Вот так вот шня erkekler попадается, поэтому так. Разочарован da. Разочарованная. Sen özün ayttın ha. Ya люблю dedin pul işlep bilen oğlanları. Ya sen de зарабатываешь, И я именно разочарована из-за того, что мужчина дал задый ног. ne? Мужской задний алып çıkanaklar. Sen определись уже характерini alıp çıksın mı, pul kazansın mı, gelmemişsin. Эми зады bir vada тупогары. Короче, что было с парнями? Ondan on bolup bolana. Один раз что было, с парнями поехала ужинать. Не ужинать, короче, я в кафе работала. И зарплату получила, вот такая зарплата. Я 4 мужика такая. Вот такая dedin тарелка Нет, zat mı? пачка вот такая была. Просто он тогда. Nahar geldi mi tarelka? 50. Сам, короче, они такие. Ой, sen şöyle yap, sen şöyle yap, sen şöyle. Мне. Я говорю, ну окей, уtanmasanız ama utanmayın. И вот это вот разочарованы конкретно. Либо я работаю, я там работаю, и мне хорошо платят. Типа, şu işi biz almalı mı, etmeli mi, так. Sağ ol Muhammed Sayat. Aleyküm salam. Johnny. Так, Mehmet Nazarov bilen. Teklifi uğradık. Cevap alalı nasip olsun.
Kurbanlıkta diye Kurban Bayramı. Kurban bayramında konserte geleyim 6. mikrorayondaki. Kurban Bayramı diye. Sen model mi diye? Yok, была работала типа модели. Что-то подобной модели. На съемке звали. Sen kısaca kliplerde köp düşen. Ne için model kliplerde düşen mi? Я уже не снимаюсь. Benim için. Рекламада мадам yok. Не снимаюсь и модели не хожу. Pulun köp öldüğünde iş kaçsın. Даже магазинimi yaptım ha. Ne magazin? У меня онлайн-магазин же был. Xitaydan tovar getirdim. Или Да. optum şıkları А, getirip şey. veriyordum. Şöyle mi zaten yaptım. Benim tradingde. Ne trading? Olarak ellerinin içine orada trading diye. Так, o bizim подписчик Garahan diye. Yat indi belli, siyip gelle. Like. Nəmin sizdən soramalı şu zatları. Nəmin etməliyini. Haça yatıp haça duracağını. Gepreş özün bu. Ne adam Geplemez bugün mi? akıl Gepleme. verir? Bizim подписчикler var. Yarı fanatlarımız. Yok siz diyeniz yok ben diyorum. Ne madem durum ya da zat akıl verir. Ya bizim işçinin fanatlarımız var. Ay. Bizi gol gören fanatlar. А нами фанатlar должны контролировать вашу жизнь, когда спать, когда идти в туалет. Maslahat öyle de. Sen kökmen der, mecbur değil etme. Benim maslahatım deyip aydan он приказывает. Prikaz olsa восклицательный знак oladı. O восклицательный знак yok. Prikaz olmadık olsa, Sen aydın hayır, için мой artist mi? maslahatım deyip aydardı maslahat olsa. Please dedi. Daşovuzda Сейчас уже зимняя. tanamız okşanı bize Arslan. Kim o? Nereden o? Düşünüyoruz şeyde. Vo kara bizim подписчик yine. Arslan diye. İkingen bir mane. Like. He, yapınlar. Dislike mı? Yapınlar. Sen düşündün. Ne mi düşündün? Sen düşündün. Sen düşündün. He. Вот. Sen var diye. Bunam şu keserlerden ne kene? Şimdi. Agonya Arslan. Hello, mutlu giren. Mutlu tanıyan mı? Нет. Tanıyan. Mutlu alalım mı prima efire? Yok. Halan yok mu mutlu? Allah. Ön gezek benim sen parodi edip durar şu. Parodi edip sana mı? Parodi. Ne mi parodi edip? Davay satam şu. Kelesine bir dartlar şöyle yiyip bir dart koyup durdu. He, güzel getirdi. Все. Mutlu etme ya ona kan. Нет, мы с ним знакомы лично были из-за этого. He de. Да. Son aranız bozuldu şimdi. Типа того. Ну, я Etme к ya нему onu diyor. жаловалась. Hello, Nes. Нормально мı? Nes подарка брат, Да, спасибо. спасибо. Aka seni уважаю. Sağ ol Şohrat. Yo ben düşündüm şimdi onu okumak gerekmez de. Yazov, aleyküm selam. Ништяк. How are you? Samka. Please open the door. Я просто öyle zaten dedi. Hello, how are you? Please open the door. Bunu bana yazıp bakıdarsan. Sen ne için suyulup gürleyen gidi. Boş, şunu da başaram çebraz. Tak, indi bu kara normal işte başladı, şimdi Aha. götürüp başladı. Şu an şimdi normal mi? Ну нормально. Ben oturup duruyorum. Ben düşeyim mi? Yok, ayağımdan tuttu. Ya dedi. Я, короче, Dik duracak mı? мне очки versenize. Я когда, короче, маникюрщицей работала, очень много чего. Острых андроз, билибде, эйрельме, заработала себе, поэтому у меня долго вот сидячая форма до тупления. Bu kız kim diye? Bu... No name bir sane. Şu an dedi. No neymiş? Adı No. Familyası ne? Görmediniz mi bu bilen gepleşi? Var mı bu bilen gepleşi? No name desin. Milena me uši piran kız var ya, şoşo. Tanımam olsanız. O, лучше arm wrestler dedi. O zat girdi. Nesil girdi. Kafelчик. Yalışırız biz toyuva vedomo serin. İşte Bası ben bırak. bez kofyamı, sen hiç verat. Sana peda getirse biz rade. Tak gözün göğünürdü. Bitti o, bir yıl geçti уже.
Почти білем. Жатам. Так, kıyla uşman oyna görüm. Oynayacak mı? Nes? Çağırır Oyun mı? senin oynayın. İstesen çağır bize. Transляция alarım. Milyana kime dile? Oh, Milyana ne düşündün? Короче, bunlar hemmesi dans tiktokerlar. Ну, тиктокерler ya. Ne kimse. Uyaldı mı tiktoker bir şeylesin? Tiktok'ta buluyorlar. Hemra seni vallahi söyledim diye. Соболезную. Bina ne yapmış Hemra? Geçmiş olsun anne. Tak, Arslan kofe içmeye çağırıyor. Giden mi? Ben içtim kofemi. İçip durur Arslan. İçverler. Olan doğru Arslan. 10 yıl примерно yatan yaxşı Muradov Fırsa. Bakıyor bak. Hem de целый день ne işleyeyim? 4 saat işleyen ekenim. Ondan sonra başka Ofise böyle adım var. ne ofis? Çoğunlukla. Merdan'ın. Трейдингом занимается, там находится. Aleyküm salam Merdan. Алейкум. Biz görüp yetişmeyiz köp zatları. Şu an için 2 gezekten 3 gezekten yazsanız kasko. Tak Naz diye. Tak ne olmalı? Это жопа? Naz достигла уровня dedi. Ну, уже. Чего не учим? Там персик есть, вот посмотри, может. Сердечко, да? Yanındaki güymem mi? Kim manaydı ya? Ya ben güymeyem. Nazik mi yanındaki? Muhammed Ben tanıyan. ben size etmemişsiniz. Bunların sorularını atlet görmelisiniz. Так, умеем После sen ofisi tanıyan. gülüyorlar что ли? Bana da şunun bir ayıttı. Arkadaşlar cennet bilen ailen yapıyorsun mu deyip benim gitmedim bu arkadaşa. Желание, да? Замуж не хочешь? Короче, было желание, но полностью я не хочу даже пытаться уже. У меня, мне правда, именно в жизни никогда не было цели зарабатывать много, быть успешной. Я всегда хотела семью, ребенка, замуж, все такое. Но иметь горькое то, что счастливый брак почти нормально. Все изменяют, а я изменить терпеть не могу. Ben misal için güzeldi mi? Все говорят, что они не такие. Yok. Все они Ben сказали. hem de tanıyorum dostlarım hiç kaysı Leo Pravo gideni. Да, ну... Simin. А? Kim? Зада свободная птица. Bu ne şey? Нет такого, не знаю. Özüne dostlarım diyen de. Не знаю. Sen Ya- özün Go soru yazan user. Я нормальный сосед. Не начинаю. Özün aydan hem ne diye diyen. Значит, Hem etik. по твоей логике, вы излагаете нокну. Бар только эттенерим. Ya О, за olanlar- них я не отвечаю. Olanlar ediyen olsa значит kızlarım ediyendir. Эти, Olanlar kimler lün etsin, kızlar etmeyen olsa. Ha? İkili. Ha? Измена. Azat aleyküm salam. Оправдывайте. Короче, что случилось? Вот мой бывший парень тоже изменял. Вот его друг женатый приходит, оправдывает. Ай, он имеет право иметь 2, иметь 4. Я говорю, ЦУА имеет право это делать он. То, что у него денег много, это ничего не значит. Ну, денег много, да, он зарабатывает много. Он... Сон. И плюс к этому я говорю, мало мне предлагают большие ставки, например. Я на них не обращаю внимания, ну, назад. Эй, мало. Он женатый, эшек. Тварь. И они оправдывают. А эркеклere можно же, эркеклere можно же вот так вот. Это же эркек эшек. Ужас. От этого так тошнит. Davlet diye прикольная девка кенти. Божку Лемедия. Это я не говорю, это Бог даже в книге написал, измена не только для женщин, и эркек, короче, нам харам. Табу. Хемра салам. Салам. Конечно, они не могут контролировать себя, даже итлер özleri, küçükler контролировать хотя бы не могут, потом оправдываются.
Menemi? Qancha Telegram'a Menemi? goş ol şu yerdə məlumatlar bardır gepleşik qaralı. Hemraya sadece değil. Aşağına küçüküm meni. Ne mi oldu? Sen taşladın. Kara patsulayı veren, sen patsulayı ver. Küçüküm это, да? Просто не сошлись верностью, наверное. Taşlar. Yo, Telegram'a grek. Telegram. Sen taşladın mı? Sen taşladın. Просто прекратили общение. Мы так решили, что нам не стоит. Biletler решили. Ну, я решила. А, Может, ты решил? Провоцируешь, что ли, меня? А onun yerine bulunmasını решили, да? Остаться? Yo, bu puluken ekan, şuna şu Evet. yolda uverni gepe. Tamam, ben... Gepleşe mıhman bolma üçün Telegram'da xabarlaşınlar. Telegram kanal var, betbellik yazsanız çıkıyor. Şu yerde kommentariyada zatlarda tap bileniz. Rock your body. Come on, rock your body. Так. Uzunu çağırıp koylar mı? Uzun ne mi? Ужин. Ha, uzun ne? Men bäriga так научить gelmedim. Давайте что это var başladı. Men çağırıp bileniz. Yere barmam. Tak. Erkek men kızın arasında dostluk bolup bileyim diye. Наверное. Senin dostların var mı, erkek dostların? Yok mu? Ой, Акем. Если когда. Насип olsa, наверное, где-то 12-13 числа. Näme diye. Kim ne mi? 12. числоda. Yok, bana yazıp durdu. Arada просто bir iki saniye tam menga papişim çıkıyor şolara cevap veren de. Mbappe, brat Mbappe. Futbol fanatları derdinde bir şey diyemem şu an düşünmüyorum. Уважаемая, можем познакомиться diye Merkel. Hem isimle tanışıyor. Ne için tanışma? Так, кто следующий гость на шоу diye? Kera Babayev, şu keplechikka nisbatan 4. Karşı bilen karışın. Kera Babayev tanıyan rapper var mı? Ki он к нему Укачаемая. Уважаемый, yine короче tanışmasa gitmeyecek bu pацан. Почти полностью diye. Молодец, ждем. Nesip. Aynı öyle çekildi. Kimle benim çektik? Şutayka benim çektik. О, гордо, молодцы. Şutayka tanıyan mı? Это я первый его к этому привела. Звезда ettin ben. Не. Покажи сердечко dedi. Ну что, очень близко. Şimdi отправь сердечко dedi. Так, sen betme yazsak geldi diye. Kim bet? Давайте мне сразу на провокационный вопросları. Mene sorayan bolsanız men bet. Tak, 5 gülü az. 50 saniye etsen ayttıryan. Senden sorum olmasın. Я начала принимать, отличать факты от мнений в себе. Там, если это красный, это факт. Это красивый цвет, это уже мнение. Если он считает, что хорошо, это его мнение, не факт. То есть, Düşündünüz mü? Psikologiyadan hem filosofiya taraftan hem prokatçını gezler. Tak, kofi verin diye. Triple ortaki barmakmış. Tak, hala Barça diye, hala Madrid diye. Bunlar futbolun fanatları. Teski понятия. Candaon, men senin profilini sen prямой эфиріңе еріп адамаға. Baxtiyar, like, Голубец, özüne ele. Etme, işi yok mu adamı? İleri. Durmuşsun yaşam, yani nişastım ileriden çıkaracak olan hem adamı. Özüne göre prikolincə edən ya bize. Sağ ol.
Anda bana Yatağınıza- gurlama da. Ben sana gurlama o. İşin derdim yok seninle. Yatalım da gı. Yayın nereden? Türkmenistan'dan. Selamünaleyküm, yaxşımısınlar? Ne için açalım efir? Зачем? Пустая трата времени. Я на эфир заготовлю. Это из-за уважения к вам так. Из-за за то, чтобы развеяться, вы сказали, помните? Endi özün görən ya, primo efirdə hemmesi yek özlər oturuyor, iyi tutuşup. PK'mı şonu oyna oturdular. Biz indi biraz разнообразие çekolyaz. Nesi olsa divan almalı. Ну, арасында это так, для разнообразия. Но основной максатымыз это arkada divan zaplar тоже обстановка kurup, улурак bir studiyada. Ова, онлайн чебеде я bir zat oldu. Там 5 sani, 10 sani adama çevirdiler. Красиво. Çağırıp Удачи. söylüyoruz. Türkçe düşünmüyor. Gözlük dereceli mi? Yok. Derece. Это от зрения. Наверное, да. Özümüzü şifre yaptık. Так, betbele çıkmak için ne etmeli? Şıkırdan ne bulardan bereniz, beleniz. Aç kim benim? Akaş'tan G. çekiyor. Sadece ol gelip dur. Gördün mü? Evet. Şu Akaş'ın pullar, şular. Вот программа, где Akash? работает Акашекс называется, да. Программа? Проп-компания, где тебе счет дается. Türkmen programı mı? Нет, Yok. американская. Amerikanska. Türkmen Betbeli çıkışlarına gep yok adam. Näçe martlı Sadece ol. интересно Телеграма, girіңдер. Sadece ol. Важно сейчас айтқалым. Мгм. Пока другие создают, другие девушки пропагандируют именно такой лайфстайл, где найти богатого мужика, жить за счет богатого мужика, либо что-то такое, я просто создаю новую, новую яшлар, молодежь, девочки, которые будут самостоятельно зарабатывать и оценивать мужиков на трезвую, чтобы на их карманы, затларны, пулны зависим болып, чтобы көп изменалар заттарны, чтобы не прощали. Во. Менің контентім, Instagram контент, TikTok контентларым более инде шуңа ятып башлады. То есть sen fikrince kızlar, ayağlar yigitinin ikiliğini чисто из-за того, что у них финансовая неустойчивость, Да, есть, поэтому большинство они терпят, типа. Да, большинство из них. Көп пленч, что из-за финансовой зависимости ayrılıp planlar, ehtiyarlar, terpiyat приходится. Şeyden. Sen bilen mi? Nämle köpünüz bersen, dine şonu görýän. То есть başka zat görýän. Может, Куда что твой направлен? Да, то я и знаю. принимаешь. В каждом То есть ты- утверждении находишь подтверждение. Я это знаю, но почему большинство кайзар любовницами становится? Не из-за того, что он хороший. Думаю, yok gurlab o'tir. Yo'rma qatta qolma. Ashkisi borda. Ashki men. Ishlab o'tir. Rock your body. Come on. Ova, Serdarova. Ben de bir böyle çıkmak oluyor. Ne maksatların var diye yine. Короче, maqsadlarim men bilamoq. Men bu tradingga taziyalarim uchun men Xitoyga gidib Xitoy bilan biznes ochmoq, Xitoy bilan ishlamak, ulug'roq biznes etmek maqsadim vardı. Yani endi 8 yildan yaşam plan qurib berdim. İbirlerden planım o'tdi. Hozir faqat kelamish yo'q, nima men uyda yashamalı. No, tradingdan qazanch пока что. Tanıyanda sen onda onu. O'qidim anda. Şonda okudun değil mi? Trading'i. Gova okudup sen onda. Şu vaxtlar özgünü görüp gören basan. Orada. Gод назад учились. Benim sende okuyun diye. О чем разговор? Belli разговорlar. Nazik, özünün şol, neçman kazanyan, yerde kazanyan şola barada ayıp böyle. Pullarını görkezen. O eniş geldi. Eniş спасибо öyle mi? Спасибо. Ya Enis mi? Enis mi? Работаем.
Öğrenler şu zaten. Nerede kim çağırıp öyle? Сейчас. Иртейнен забойна алып да. Во сколько мы начали вообще? В 11. Uzun oluyor musun? Normal bu. Betbelli çöte alıp bilemok verdi. Pодаркlardan betbelli çöte alıp bilemok verdi. Allah aşkına. Не знаю, братан, sen bu burada otur. Burayı problemi Вот değil. что у меня şeymiş ya bakalım Ha? altır ya. Açık duran. Ecekti. Koyacaktı. Etçağdan ne dedi yani? Soyalı mı Venture? Biz лично не знакомы, но окучуңа таныян экен сени. Şoň koçsuňyz. Ооба. Какой бахана diye kim? Edip adamlar diye. Neydi biz lişin tanıman son men indi İsa deyip bilemem. Только мы знаем. Aha. Я Sen просто- Barza'da aydıp çıktın ha hoca. Ne mi ne? Siz orada oturuyorsunuz. Bütün efirdekiler bile. Bazar yok. Venture. Ad ne mi? Hakkı ad ne mi? Ahmet. Salam aleyküm Ahmet. Ne şu nezin Instagram'a ne ettirdi. Men подпискаларым girsem bardır. Так, efire koşulma üçün ben seni hazır davet etmeli. Sonra sen efire giren betbelli deyip poiska yazan iyi çağıran. Daha şu bilen hazır son koyzade edelim. Ha? Yok, uçuruyorsun, problem değil. Türk'te okudun mu? Sen Türk'te okudun mu? Нет. Yok, benim okumam. Ya son mıhman alalım şu Venture gelsin. Gel kan Venture. Ahmet dedin. Ahmet gelene. С какого года? Olsun der. Дон. Oo. Дон. Uğratın gelene okur. Ahmet. Everybody. Come on. Bolmayan ben efirde minimum 30 minut oturmalı. Ha, efire çık görmedi o. Son için bolana onda. 30 minut dersen 3 gün girmeli. Efire almak için onda. Başka öyle. Yani. Все, okey. Hemeninize udaçı. Gözünüzü gorca seyredinler. Görüşeceğiz. Ve Telegram'a boşluğum. Şu tayda 7-24.